Saba Sundika Peso Ondika Pesi Sendiwe Lai Eba Umeti Omsindese Omsindese Alright guys, Sila is on 4 la uJunior beka sebenza la khona, so it's just a candle light to send the spirit saka Junior ukuthi alale kahle uJunior, alale ngoqolo kula beka gundela khona. Siyamazi uJunior beka gunda so akasekho emhlabeni usishilo, so njengoba sibona kumphakathi olana to honor uJunior. Omodimo ntate, omodimo mora, omodimo moya o halelelang. Ntate ya rona ya mahodimo le bitso la lekgethehi. Methato ya hao e entswe ka Junior mohlanka wa hao ya tloha lefatsheng lena. Ho ya lefatsheng le letjha modimo le lehodimong le letjha. Re kopela moya hae o tlo go ba le ka kgotso hobane re sebeditse le yena. Yena tulena sebeletsa ho yena morena le modimo wa rona. Me re tlosa mehlala ya lefu nalonye. Hore modimo a tla bona kgotso. Ite rosane hanka leeto le kgutlela lefatsheng la habo. O tlo tsamailena morena le modimo wa rona. Ka dikoloi tsa mollo tse ba tsamayang ka tsona. O tlo ba sireletse morena le modimo o mo beha lefatsheng la habo. Hobane bophelo ba hae o bo phethile. Le buka ya bophelo ba Junior e kwetswe ka dino. A re sa mmitsa ka lebitso re mmitsa mofu. Ha o le jwala morena le modimo wa rona ke lena leloko la habo. Ke ena family ya hae morena le modimo ya mosala mahao. Ye ditulong yena ba re hopotse ngwana ba bona modimo. Me o soetse thato ya hao morena le modimo wa rona. Re a kopa ka nako tsohle re rapela no ruta re nore. Ntata rona mahodimong. Bitso la lekgethwe. O tle moso wa hao. Thata o etse lefatshe. Jwale ka etsa lodimo. O re fe ka jeno. O be ba rona. O re lekani. Tsatsi le lele. O re tshwarele. Melatu ya rona. Jwale ka re tshwarela. Ba re sitelang. Ka re isa melokong. Morolele ho ye mobe. Bani musoko wa hao. Le matla le kganya. Jwale ka o sofeni. Aba wethu samazoleni. Bale phato ingwele kanala. Muso wako ufike. Yanda kwesi mkhabeni. Ego bayethu asibini. Usiphe namhlanje. Sinkwa sethu. Semihla nemihla. Xoleleso nosithu. Ingathi sibaxolela. Abasona yethu. Ngasingeniso kulekweni. Sindise inkohlakaleni. Oba mshono wakho. Namandla nebunqaliswe. Uze nebaphakathi. Amen. The family ka Junior is ngapha lapha basebenzela khona. The whole family ka Junior isondele ngapha lapha basebenzela khona.
besuka bemlandela besuka bemlandela bayishiya imizi yabo besuka bemlandela pete bete ungamlezwa besuka egolgotha bayishiya imizi yabo besuka bemlandela. Bana beso re tlile kwano tulong ye o tlo feletsa ngwana ba rona Junior nako e ngata ya bophelo ba hae o na e kata tulong ena a tlile mosebetsing. Mme the contract ya hae ya ho sebetsa lefatsheng e fedile. Mme Junior o phuta di-overall tsa hae o kgutlela ko hae. Le a tseba batho ba kileng ba sebetsa jwale ka rona, ha the contract ya hao e fela, you take everything ya hao ka ho company e o nang le kere le putsi ya kgale wa enka o tsamaye ka yona o ye mo no dula teng lefatsheng la heno. Now le Junior the contract ya hae e fedile ya bophelo hore modimo o na mo neile those years tsa dipetseng, but now ke nako ya ho qetela hore Junior a kgutlele ko hae. And o kgutlela hae a sa tlola a tsamaya ka motho wa hae, o kgutlela hae a tsamaya ka se mo isang lefatsheng la habo. Junior mo tseba, it was quite somebody. Ene le motho a itholetseng ya ithobileng gore ne ka re a go fitla mo ona re timer jwale ne ke mo rata haholo Junior. Jwale ha re mo tlwelleng ge mo bone jwale ka ngwana ba rona yana sebetsa le yena mo o tluile pele ho yena. Jwale le tsebeng hobane bophelo ba hao lefatsheng ke moya fela. It's just like a balloon, how pompile balloon, how it hlabakana le it thube ya ona jwanong. Empa fela ka modimo a ka etsa gore bophelo ba hao bo eketsehe. Ha o ntso tswa o seng o re modimo re a leboha, re lebohela fela bophelo. Ntho pele ha o tswa o seng o kopela gore ke lebela bophelo e seng ntho tse ngata, not money, not cars, not houses, o kopela fela bophelo gore modimo a tla o baballa. Gopola ke ile o yena sepetlele mo a sa ntsa tshwareile, mme a ke kena sepetlele ka bona gore ka nnete Junior wa kula. But when he come back, a re fa tshepo ya hore no ke kgutlile lefatsheng ke tlo phela. Mo ntse re shebile hore a Junior ba recovers a ka ntimo di botsa ngola le bitsola ya ka le godimo. Now ke kopa hore le mo leselleng Junior ka mogwa sebediseng ka teng. Ha ke tsebe gore maybe it's ona le friend ya hae mo e batla ho bua ka ena pele re etsa account le ya hae. Anyone ya tsebang Junior ya ka bua ka Junior a tamele ka kwano ka pele ha bo mmentse ba bina sefela o e wane fela ya tsebang Junior. Amen. La o ka bua sa hae no lokile o tla utlwa ke ba bo Junior fela. Amen. Yebo. Na like mina ngiko right for no. Ngathi ngisharp but ayikho sharp. Mina uJunior unaza I know Junior from Dala from ekhaya from esikolweni sifunda sonke same class se lisa sonke imbuzi mase emfulweni maybe siyo bamba bathi uswima bisivaya sonke no Junior, then sakhula esikolweni saqede i-primary level sonke no Junior. Master the primary level mina ngibeka phuma ngekwenye secondary school la bengifunda khona Junior waye kwenye secondary school saphambana kanjalo. After 2 years bese ya form 2 uJunior wabuya kule sikole benkusi sahlangana futhi safunda maybe first year, the second one Junior sahlukana futhi no Junior wavaya waye kwake esikoleni la bekafunda khona kwesi isikole till size sifike lana. Ufike kwami lana like ngifike uJunior beseka la egoli mina like ngalandela emuva sahlangana futhi sabasonke like till last week
sisonke mina nje since from childhood rekawufela like ngiyaba nokujula so ngiyafuna ukustart abafana bayileza ngatamela junior akasalile kala sabang watamela na saba junior imi mngani wa junior ni wale la no bafana bayibafuna umuntu wantu lawa magama wabo labo siphila nabo ka leboha Kaizer me tla kopana ra wana tla mo bua ka taba ya junior Sanibonani. yebo Mina nje to be honest ngishokwe uRasta qala yeah ngoba naye ngimaze kudala. yeah Junior ngihlangane naye Jimmy. Junior mina naye sibe abangani from Jimmy la ePCC. Like umfundisi asho uJunior was a very sweet person. uJunior angaze ngize ngixabane naye enakathanda ukurasa uJunior. Enakathanda ukulwa nabantu akathandi ufuna nje peace. uJunior he was a person you know ube nabangani everywhere he go. He created friends, he never created enemies. He became a brother to everybody. He became a brother to all the labo mama or labo baba. So mina ngithi bakabu Junior ukadini ukuthi umuntu wakhe but he didn't tell me. Uyawasha die nokuya ngale kubhuti wami naye ubhuti since slow sitazana ngaku 8 sure. So naye ufana naye uJunior kahle kahle. You know like in terms of the spirit. Abantu abathanda ukuphila nabantu. So into engizoyisho ukuthi uJunior makalale ngoxolo. Makagula the only thing I remember nje ngoJunior Coke. Yena no Rasta iCoke. Mandlula la ubathola nje bahlele nje ngeCoke khona. And they were friends. So ngilonyasho ngithi kunathi uJunior ubonile ukuthi umngane wami akasekho. Atha ingcono nami nje ngahamba. But besinethemba ukuthi uzophila. Maka esibhedlela mina ngizwe ngumngane wakhe lo hamba uSimon. Engitshela ukuthi endoda uJunior usesibhedlela. So elokhu anginikeza ifeedback makathi hayi no ngibonile uSharp uzoba right sonke sibene hope la kumfundisi asho ukuthi only to find ukuthi ngijayi ngiyabonga ukuthi ngifike la sizovalelisa uJunior angeke ngikhuluma amaningi uJunior ngimazi isikhathi eside kakhulu yazi umalume wamasaphila ohlala la eZansi Sibusisi umessage asasekhona la uJunior aqala ukumazi lapho agunda kuye ever since ahamba last week yes ngidongigunda kuye ngiphilile naye uJunior kakhulu kwakuwumuntu wabantu vele wonke umuntu omaziyo wazi uJunior kwawumuntu ofriendly kuwumuntu othanda umuntu kumele yamazi wonke labantu abamele abayamazi wonke ama relatives akaJunior nyawazi wonke khona ongekho la uMatewu khona umunye uMatewu omncane kuJunior ongekho la. That's how much I knew uJunior besisingabobhudi besikwazi ukuthethisana yes mina nimazi umuntu ofriendly mara mina noJunior besixabana kakhulu kahle besixabana besixabana kabuhlungu ngoba besixatshaniswa ukuthi siyathandana ukuthi bokuyileyo bond lesinayo ukuthi more bad uyabheda more right to right bokungasane ukuthi siyashuka khuthana or sizama ukungesa ama feelings cha uJunior ngumazi isikhathi eside kabi and ngilimele la ngikhona ukuthi noma ngumvakashele esibhedlela bokumuntu othi ayibafuna ngicela ungilande ngithi ayibafuna uzokulanda mosuphuma la ungitshela ngizokulanda makafika la ngilungu umchecka all the time bokumuntu athi ayibafuna ngiyabuya hayi bafu hayi ngi-right ngiya-recover ngithi ayi-recover mnganami ukuzwa ukuthi uhambe ngale ndlela ahambe ngayo was very surprising and bokubuhlungu ukuthi sonke most of us la we were very surprised ukuthi hayibo uJunior kanjani ngoba bokumuntu obuyayo emhlabeni so ukulimitha nje izinto eziningi ngicela nje ukuthi Junior mfethu ngicela ulale ngixolo hambe kahle uShantel la khona
ngithi sikhala naye umntana wakhe uShantele wentombazana sithi sikhala naye umfazi wakhe sikhala naye sithi sicela abamamukele ngomoya omhlophe siyaxolisa ngakho konke lokho kwenzekile khona manje kodwa ke bungasi intando yethu buyintando kaNkuluNkulu ngalokho ngithi ayiyabonga Junior lala kahle mfuthu hamba nhliziyo yami uye ezulene hamba nhliziyo yami uye ezulene akukho ukuphumula lapha emhlabeni akukho ukuphumula lapha ke tlo laita dikhendlele tsa bana ba habo mme e mong le mong a tshwere kerese o tla ya ho e mong mole a laite ho yena ebe a se re qetile re di kopanya tulo e le nngwe re etsa thapelo se dilaka o ne se se ka na tlo laita mona kone background ona go thusa ska na bua ka ngwananga shana ngwananga ya urilela ini shikwembu shingana oh shingana wena shana ngwananga urilela ini shikwembu shingana wena ngicela ukuthi ubheke niba yakho ne uyitshele ukuthi ishe isandla noma ngazi le ngomba le nakho itsibipina bakushapa amatholo qala mama itsala futhi mama ushabe niba uribi bina ne lela ini shikwembu shingana wena
ka e bonolo utlwa pina hona jwale be se ke tsiba hona jwale amen Amen. atamela re nke mohau he a re nke mohau re etsa thapelo ho modimo ntate le mora le moya o halelelang re tloa tulong e junior ana sebeletsa ho yena mme re phuta di-overall tsa etsa mosebetsi re di kenya ka ho tulenyana yana sebetsa ka yona le metjhini yohle ana kuta batho ka yona le yona re ikenya morena le modimo wa rona re mo posa le yona ho tlela lefatsheng la habo la tswalo mme o tlo tsamaye le bona ka dikoloi tsa mollo o ba sireletse morena le modimo hobane junior re phetse le yena ntate ya matla ohle ke le leloko la habo the family kaofela e felletse bana ba buti bana ba habo modimo ba eme le bopong ba nsile ke tshitse tseo ba re good night junior tsama ka khotso ngwana bo rona o bo bone bophelo bo ka lebitso la ntate le la mora le la moyo halelelang junior le rikiri rasta ka totsama that Saturday ele le podcast tsa kereking ke nna le bana ba katamo ba ngutsitse disco ta spin aba ka totsama fela if single day ka tsatsi la pele fela ba le siko wa kena ainga akwatlhomitse ka lebitso ganye o nya ope o tsho nya ope ka go bua ngwana motho mong hampe jwale a ke tsebe ke ma se tato sebetsa mo ka batho ba tshaba no one will come here o fedile jwale tulo e tla dlentseletse ke a tseba o tseba o kuta kana tlo bula tulo e electric teng tswa ho nna mo angeke kubhale into siyicelayo nje sizofaka umuntu la kuyaniyazi be yabona the experience yabathu ba ukuta next week kuzoze omunye ofuna ukuvula la please siyacela angeke aze la angadlulanga kumi angeke ezala baba bonke bandlula uzothola uzoza unomntana uzoza amen re le baba tsodi ba ka ke thank you le kanale haye generation ya qala na no le uzwa Pakistan le skin saka thank you baba kitse donation kana la bala donation